sithenge shona emgodini ongenamkhawulo siyokubeka emthandazo nango-12 nango-4 siyokhuleka konyama le nto yenzeka lapha eSwatini ayiphele makube nokuphila amakhosi amadala avuka achithe lezi zitha lo mbuso abawufunayo uma ungangena la uzongena nobubi bangawuvumeli sifuna umbuso oyingonyama ukhule lapha eSwatini lo mbuso wethu eSouth Africa sawuthandi sashiyo kwamakhosi salandela kwabezisho mama Swati azolandela okwase-South Africa azohlupheka bangayifuni imali yamahala wathi uNkulunkulu osebenza ngezandla zakho udle ukudla kwethuthu zakho ungayidli wena ngapha wenyama hamba ejwayele njengelanga wenyama lapha